So engizama ukuchaza ukuthi ngithe mangiqede isikole ngawo 2016 ngaba ne-challenge ukuthi kune offer yomsebenzi engiyitholayo from i-family member, kodwa manje angikwazi ukuthola umsebenzi ngesimo sokuthi i-ID enginayo ayicorrespond nesitifiketi sa-matric, ayicorrespond nezinto zami eziningi. So ila engiqale khona ngaba ne-trauma, and i-trauma yami ongangokuba yangenza ngayibona ngi-useless because ayikho into ebekade ngikwazi ukuyenza ene-paperwork phakathi, and ngumuntu o-creative ey'ntweni ey'ningi. So kwakuba nzima ukuthi ngithi ngiyasukuma ngiyokwenza into ethile ngobani ipasi linenkinga. Okay, wona lo nyaka lo 2016 ngizame ngithi ngiyayola indaba yepasi, ngile ngiye home affairs, kufike kube nezihiqe eziba khona ezibe nezihiqe. Kuthe makusuka lapho kwaba khona umfana oshonayo bekade eqashe ekhaya ngesimo sepasi wayelengisa, and into eyavela kakhulu le ndabeni. Okay fine, asikho lapho ingami indaba namhlanje. Ongangokuba umzali wayesegcine naye senalokho ukuthi nami ngizogcina ngiyibulala. Sanibonani balalele emakhaya, igama lami nguNonkululeko, intokazi yacibe khulu njengashunsela uma ngethe Linda Mkhonto eqhamuka ngapha endaweni yaSembo ngokuhlala kodwa-ke izinze lapha eClermont ngamathuba omsebenzi. Namhlanje kwishow esinayo sokhuluma ngo My Story. Omunye umuntu angakaxakeka ukuthi My Story uqhamuka kanjani ngobani, ngoba phela-ke kwazise sinezihloko eziningi esikhuluma ngazo ngaphansi kwazo lapho esibala khona education, sifaka gender based violence. Namhlanje-ke kodwa-ke esizokhuluma ngakho kakhulukazi sizokhuluma ngo-unemployment. Omunye umuntu angakayibuza ukuthi yini unemployment. Mina nje angihleli nje la ngu-unemployment kanjani na, angithi ayikho imali engiyilindele makuphela isonto noma makuphela inyanga. Ngiyathemba ukuthi namhlanje balaleli bami lo episode 1 esobe sinawo nani nizowujabulela nothokozele, siphinde siqhubekele phambili namanye ama episode. Mhlambe mangathiwa ngiyachaza kabanzi ngizoke ngichaze ngami nje. Sithi masuka lapha yangiqeda isikole 2015 akuvange kuze kube lula ke kuyami impela, ngifuna uqamba amanga because ngibe ne situation lapho ngenzelwa ipasi umzali wayengizala engikhule ngingamazi, engimazi sengimdala. Uthe maye ngenzela ipasi ngifunda la esikoleni saseyiphathele, ngifunda grade 9 khona. Wangenzela ipasi ngokuthi ke phela ngisawu mampumpana mfuna uqamanga, ngibo mampumpana ngazafika grade 12 ngengile ngimgoqa nje ngithini. So ngalamukela lelo pasi ngalenza, ngabuyela back endaweni yaSembo lapho bekade ngifunda khona ehlahla indlela kaNgcolosi. Ngafunda ngaze ngafika ka-matric, ngenhlanhla ke angazi nami kanjani ngabhala ngesitifiketi sokuzalwa because ngazi ukuthi kubhalwa ngama-ID ayadingeka, kodwa ngakwazi ukuthi ngibhale. So engizama ukuchaza ukuthi ngithe mangiqede isikole ngawo 2016 ngaba ne-challenge ukuthi kune offer yomsebenzi engiyitholayo from i-family member, kodwa manje angikwazi ukuthola umsebenzi ngesimo sokuthi i-ID enginayo ayicorrespond nesitifiketi sa-matric, ayicorrespond nezinto zami eziningi. So ila engiqale khona ngaba ne-trauma, and i-trauma yami ongangokuba yangenza ngayibona ngi-useless because ayikho into ebekade ngikwazi ukuyenza ene-paperwork phakathi, and ngumuntu o-creative ey'ntweni ey'ningi. So kwakuba nzima ukuthi ngithi ngiyasukuma ngiyokwenza into ethile ngobani ipasi linenkinga. Okay, wona lo nyaka lo 2016 ngizame ngithi ngiyayola indaba yepasi, ngile ngiye home affairs, kufike kube nezihiqe eziba khona ezibe nezihiqe. Kuthe makusuka lapho kwaba khona umfana oshonayo bekade eqashe ekhaya ngesimo sepasi wayelengisa, and into eyavela kakhulu le ndabeni. Okay fine, asikho lapho ingami indaba namhlanje. Ongangokuba umzali wayesegcine naye senalokho ukuthi nami ngizogcina ngiyibulala because uyabona ukuthi isikhathi esiningi sengumuntu osehleze ezivalele endlini, angisakwazi ukuyocommunicate nabanye abantu since ade ngumuntu obenza izinto zaka-art. Angisaphumi, sengihleze ngithi hayi angiyi yabo, usenokusaba mesemsebenzini ahlala beka umakhelwane ukuthi hayi bona imgadi ngoba manje lento yakhe ipasi yamlimaza. Okay fine, sithe masigcina sesiya e-home affairs ngoba bese sihambe kwaze kwabi kathathu. Njengomuntu ko-creative ngabona ukuthi sengikhathele, ngithe mangingena khona ngibona ukuthi ne-security lenza into engekho, ngahayiza bafethu, and ngakhala idrama ngayenza ongangokuba kwaze kwasukuma umphathi wakhona e-home affairs ezoza ukuthi kwenzakalani, nomzali usedidekile la akazi kwenzakalani. Ngahayiza ngaperform ngoba ngangazi ukuthi ukuperforma kwami kuzonginika imiphumela la ngempela futhi
ekuperformeni kwami ngathathwa ngayiswa ngale e-office masifika khona ngafika ngomqemane ngathi lalela ke mama sesiqiqela kwaze kwabe ngawu4 so namhlanje sicela ukuphuma nento ephathekayo because angikwazi ukuthola umsebenzi and lonto iyangilimaza angikwazi ukuthola umsebenzi angikwazi uku-apply for ukuyofunda since ngifisa ukuthi ngihambe ngiyofunda athi hawu isitori esikanjalo ngaze ngisizwe kanjani okay fine sihlale lapha phansi simchazela ukuthi okay fine untombazane lo ukhuliswe umakoti kababa wakhe kanje since eyingane so lo wenza ipasi kanje manje izinto zakhe seziyalimala wathi into elula leyo enza incwadi eyiproof yokuthi hayi okay fine uzokwazi ukuthi abe nepasi elizohambisalana nesitifiketi incwadi le izochaza ukuthi ipasi why laba kanje why isitifiketi sibe kanje okay fine yalunga ke leyo nto by February 7 ngiyakhumbula February 7 2017 ngafonela kwathiwa ngize ngizolanda ipasi nangempela mangifika cha nangumnyamana ugcwele ipasi uqwembeke lalela ngilazi ke leleni niliphathayo ligreen uthi lisavukapi okay fine ngifike khona ke the makusuka lapho mase ngithi ayi ngoba vele ngumuntu owenza art wayingayi ngala endaweni yase Clermont kuneqembu nje lalikhona engangikulona okay fine ngihambe ngekhona ngihlale la eClermont ngile ngiyenza nje izinto ezenziwayo uculwa kwenziwani kusinwa kwenziwani the makhamba isikhathi kwaba khona iprogram eqhambukayo ngala eThekwini Project and Power engangena kona 2 months contract ngaba nenhlanhla nje kanjalo ngangena kuona and kwangijabulisa kakhulu lokho ngoba istress engase nginaso ngase ngibona ukuthi as much as ngisanda kuphuma esikoleni vele umzali ayikho into angayilindela kumina ukuthi hayi umntwana kumele ahambe manje ayothenga irice athenge ipho but mina nganginaleyo leso stress sokuthi angazi ngizothini ngikhuliswa abantu abakhulile kakhulu abantu abawomkhulu abantu engangithi mangihleli nabo ngibone ukuthi no izovutha ingqwele la yabo and ngavutha indlela engivuthwe ngayo ngama ngibona ukuthi hayibo ngikwazi ngisho ukuthenga isinkwe ekhaya kumele ngile ngitshela umzali ngithi inorox ayikho isupha ayikho akubuze kahle umzali athi ngeke ngifike nginifundise niphinde ngizongitshela ukuthi akukho yini enihlalele kanti nganginifundiselana yebo leyo nto ifike kabuhlungu kodwa futhi ngibuye ngayina ngavela ingayimpumpazela vele nje nabafana nje isikhathi sabo ngangenazo ngangibhamba nje uzuyitshela ukuthi hayi nokuthomlo kanti kwakungekho njalo so ngingene kule project nangempela ibe u2 months ila engaqala khona ukuthi okay fine all right mawusebenza nazi izinto ezidingakalayo nakhona futhi bengiba nenhlanhla ukuthi mangithola imisebenzi noma ama program ngithola ama program azodinga ukuthi ngisebenzisane neyouth because nalapha sasisebenza ngabantu abasha sikhuluma ngo teenage pregnant siqhakambisa imfundo phambili sikhulume ngo GBV zonke izinto ezikanjalo kwahlala ke kulo 2 months ke kwa right kodwa phela uyazi ngisayibhayizela bo ukubhayizeni kwami imali ngisebenzisanga ngendlela ngeke ngilengi nigoqa nje ngithi awe maye ekhaya ngangibhayizela nje kwesami ngayibhayizisa imali ngendlela enjalo waphela ku2 months lo yangavuseleleka lo contract ngaqhubeka futhi ngahlala ekhaya ngaqhubeka ne production lebekade ngikuyona samba ama event kwenziwani zonke lezo zinto nginganaki nje into eziningi because vele kuyibhayizela into yami so thema kuphela lo nyaka 2017 waphela no2018 waphela ngihleli ekhaya kwashaya uDecember ngangilibrary ngihlangane nomunye untombazane esasenza nayo izinto zaka art ayiseyekile athi hawu yazi kune post ephumile eClermont Clinic yaka Love Life ngithi mina okay fine athi yasinsuke wawenza amanye ama program mhlawumbe uhambe uzama inhlanhla uzoba nenhlanhla ufike uthathwe nangempela so ngihambisa iCV nangempela kwathi kuphela uDecember kushaya uJanuary ngifonele kuthiwa hayi no wozokwenza i-interview eThekwini Project and Power kanje Love Life nangempela ngihamba mangifika lapha sibaningi and uyabona ukuthi kulobu umningi bethu njengoba sila eyingane zabantu azizoyikhipha uJoji ngamakhala uyasho ukuthi mina nje lapha kusazobuzwa into ngile ngenze angizwanga ngicong ngiphindela yayibo lonto so ngingene senginalelo themba lokuthi hayi ama chances ukuthi ngithathwe lamancane okay fine ngingene bangibuza imibuzo yazi ukuthi indlela ababe tricky ngayo akubuze umbuzo owodwa ngendlela eziningi akubuza ukuthi indawo osuke wenzela kuyona i-event ibizwa ngani uthi ivenue athe angifuni lelo uthi hall athe angifuni lelo ungabisazi ukuthi kanti ufuna uthini yabo so kwathi makuphela lelo viki ke ngafonelwa ke kwasho kwathi hayi mntaka gogo sicela ukuthi usukume ngosuku oluthile uhambe eClermont Clinic bazokuchazela yonke into
mase kuyadlulela phambili uze la kuthina nangempela ngiye eClermont Clinic ngi-introduce ngizisho ukuthi ngubani kanjani ngaya kwi-interview kuthiwa hayi bese sitsheliwe ngawe na i-contract ngisayiniswe yonke into i-contract yami kahle kahle ayi-2 years kodwa-ke kwahamba ukuthi phela ingqwele ivuthiwe lalela ihamba nezinye iy'nkakha yayashaywa yabo 3 years yabo kodwa-ke asikho lapho ngihambe ngekhona nginikezwe-ke izinto zokugqoka-ke iy'kipa kuthiwa amagiya kanjalo ama-PE kanjalo so ngiqale-ke ngisebenze-ke uma ngiqala ngisebenza futhi qama abo lo nyaka wokuqala ngawusebenza hayi ngabhayiza bana ngawo ngaflopa kakhulu ngoba imali yayithi mayifika ngibona ukuthi ayibo ngimncane kabi ukuthi sengamandane ngiyigxaka into zasekhaya sengisenda imali ekhaya manje ngubani yabo nami ngiyibhayizele ngikhiphe leyo mali asho kahle futhi umzali lo bengihlala naye ngala eClermont athi hayi lalela isho 300 mkhulu kabi bobona nabanye ukuthi benzani hayi nami ngabambalela ukuthi ayi 300 mkhulu ngakhipha nami ngicontribute yona emuva nje angifuni ukuthi ngase ngikhohliwe but emuva nganginalokho ukuthi awu already asebenza vele why kumele ngize ngiyixaki ngingaze sekhaya ngilale ngadlila bongeke ezingayi esikoleni yabo hayi ngaflopa kakhulu ngalo nyaka kodwa-ke okuyinkinga kakhulu ukuthi ngodlo okusho 2018 uqala nga-decide ukuthi no nami ngugeli ake ngiqome nakhona ngaqoma umfana esengishele 3 years zonke yabo so ngase ngibhayiziswa nayilokho ukuthi hayibo ngiqomile manje lana khona i-moment la ukuthi kumele niphume khona ngishawa umoya kumele uvakashe yabo nje ngazi ukuthi hayibo mengiholile mina ngiyaphuma ngoshawa umoya yabo nje izinto ey'kanjalo kanti angibonzi ngiyabhayiziseka nakho lokhu akusho ukulalela silalela kubholwa kanje endodeni yabo kodwa-ke yazikho lapho ngona impilo ibelulana-ke umuntu esetohoza noma phela ingqondo yayingakakhuli ngale ndlela esikhule ngayo manje uma ngibheka kahle ngithi ngibuyisele emuva yazi ukuthi ngale mali engangiyithola noma kwangayona imali etheni ngangingenza something ngangawubeka noma u2 room uma ngibuka iy'tori zabanye abantu ngemali engangiyithola ababeyithola nabo mebesho ukuthi mina ngemali ethile ngenza ukuthi ngayo ngibuka ukuthi kube kuthiwa mhlampe ingithole manje leyo mali mhlambe ngabe kunento ephathekayo nami engiyikhombayo ukuthi nansi kodwa-ke ngiyikhombayo manje ngikhomba nje iy'cathula iy'ngubo ngoba iyona yangidane ngiyenze nokuthi ngangingazele so ngangingacabanga ukuthi heyibo kanjani yonke leyo nto yabo so unyaka wesibili yaqala ingqondo yakhula ngahlala nabantu aba-productive ngihamba ama-campaign ey'koleni so uyabezwa noma uhleli nabo bekhuluma kwesinye isikhathi ukuthi yazi khonto engiyishilo engiflopile kuyona but angivange ngize ngilungiswe bangiyeke nginjalo ngoba befuna ukubona ukuthi ngizokhula kangakanani yabo so noma sengiphambi kwey'ngane ezinye izinto ngangithi mase ngiyikhulumile ngibuye ngicabanga ukuthi no leya nto bengingameli ngisho kanje bekumele ngiyikhiphe kanje yabo leyo nto so ngona-ke ukusebenza kunama-challenge akho yebo because ukuyibuza kwesinye isikhathi ukuthi lo msebenzi ngithole kanjani uzutholwe yimina ubukade ukephi sonke lesikhathi yabo usuhlale kuma sacrifice obona kahle ukuthi la kwakumele ngabe ngayibulala nami njengabanye abantwana wazokathi umzali uyamtshela ukuthi ayibo minorox ayikho athi hayi phela ithi sabafazi zonke la edlidi nawe kumele ubone ukuthi wenza njani yazi uxheke ukuthi lento yisho ngoba edlala noma userious ubona futhi ukuthi userious ngempela phuma ahambe akushiye kanjalo yena expect ukuthi intamba mabebuya uantu wasendlini ukhona endlini kuclean phekiwe ukuthi usawoda bukho kunjani yena expect ukuthi mevula isikhaftini emsebenzini mela avula isikhaftini sisile phambi kwabantu and-ke mina mfuna uqamba amanga ngosiyami ngumuntu olisaba ihloni yabo nje ihlazo into eneyihlazo phakathi ngiyalisaba kakhulu so nokucela-ke ngangingakwazi kwakungihlula ngoba kwakungihlula ngisho ngisafunda asithume kozi sibakhathi sami socela ukharifada ama-rice ngisho kahle ngijike endleleni ngibuye ngithi hayi akekho fica iy'ngane zakhe yazazi zinjani ngazi kahle ukuthi angivangize ngingeni so ukuthi uma usungasasebenzi ubone ukuthi yazi lento ayenzeki kodwa ngibuye ngisize nokuthi-ke ngasheshe ngahlakanipha ngisafunda esikoleke ngangikwazi ukuthi ngiyiseve isenti phezu kwesenti nginikwa imali yokudla ngiyibeke ngikwazi ukuyithengela amaphedi ngikwazi ukuthenga ukuthi so leyo nto yangifundisa ukuthi noma ngabe kuthiwa iyiphi imali engiphiwa yona ngaleso sikhathi kumele ngiyibeke for ukuthenga inorox ngafunda lapho ukuthi kuyaseyivwa-ke yabo noma ngicabange late lokho sengiqale ngabhayiza yonke le minyaka so kwahamba kwafika-ke u-2021
angazi noma ngizothi abakithi noma kwase kuyisikhathi yini ukuthi kwenzeke ngimphambi kwezingane ngiyayitshela ukuthi lalela teenage pregnant ne kanti teenage pregnant ugcwele isisu vele so kwakuyinto vele enganakekile ngoba vele ngimkhulu so kuhambe kwahamba yayivezela yona egcineni sengisho ukuthi hayi ijampile bathi hayi besixaya bethu wakhuluphala kangaka zithini yonke le nto kanti vele necontract siyaphela washo ukuthi miphela ke phela vele ugeli ubesazi ukuthi kuyasave stop order besinemali ukuthi ngisho ngathi waye lo mthaka ukhetha ukubhayiza uyahamba wenzani ngiyazi ukuthi ngiyisevele mina ngendlela yami ake ngize ngixakeke ngeinto eziningi so nje ngifuna uqamba manga bafethu ungasebenzi kubuhlungu singabajaji abantu esithi hey ama blessa kanjani ingane zakobani idayisa ngomzimba kurafu bafethu la ngaphandle kurafu angifuni uqamba manga yes imfundo ibalekile ngaso sonke isikhathi yayizwa lo nto abanye bethu ngeke ngithi mina babengadalelwa ukuthi baye esikoleni because ba creative because kunama slow learners la ngaphandle uthola ukuthi umuntu mehlele eklasini uyafundisa uthisha undwazile yes uyamlalela kodwa akazwanga lutho but ubeke something la uthi akayenza uzoyikhipha njengoba injalo yabo leyo nto kodwa akangisho ukuthi abantu abangayi esikoleni ukufunda kona kubalekile bafethu ngaso sonke isikhathi because yonke indawo la usuku uhamba khona uthi you apply bafike bakufune ini umatric mawungenawo umatric ke abanye ke bangena ngo connection ukuthi kanjani angazi afuna ukuyikhuluma indaba engazazi ngiye ngizwe kodwa kushiwo kodwa engikwaziyo mina umatric wona ongisebenzelile esikhathini esiningi manga apply kufune wona lokukhipha yabo njengamanje bengikade ngifunda la GCC eThekwini under NYDA and icontract le siphelile njengamanje ngilenda certificate sami ngaphinde futhi ngenza interview yami khona la eEdington besikade ke senze into eziningi kuphekwa ukuklinwa yonke lo nto yabo ngifunda into eziningi nakhona ukusebenza nabantu asebekhulile abadala ukuthi akusho ukuthi mawumncane awukwazi ukubeka umbono kubantu abakhulile kunawo yabo because abantu abadala banale internet yokuthi umuntu omncane ngeke azasitshele lutho kanti bafethu khona ukuthi ube mncane uthola ukuthi kodwa wangena ilela khehla noma ilezi asakwazi esashayiwe ukuthi phela sasingalalelwa ngoba sasila kakhulu ayizwa le kodwa anti umuntu la ave ikhipha into ekuyiyona so nje bafethu angifuni uqamba manga guys angifuni uqamba manga singaba nama talent esibe nani kodwa egcineni kosuku siyakudinga ukuthi sifunde yes omunye umuntu uzothi why ngile ngiyofunda ngiyibambezela kunabantu abatradeayo la ngaphandle kunamagenzi kunani bathola imali kunabantu abathola imali behleli yabo ikinga mfethu uma ukuthi ufuna ukuthatha labafana abancane bathathe ethi on risk bethu angele lapho mina yayizwa lo nto bathi nje ngiqhakambisa ukuthi asifundeni bafethu sifundeni siqhubeke si-apply I know ukuthi rejection ibhlungu ngisho bethu kumuntu omthandayo esekushaya ngomzimba bethu sethi uzuthi sathi impethu awumancane ngibhizi kule weekend uzwe lapho uthi hayi yashito yakho ngiyamdinga lo muntu yabo lo nto kodwa ke asifundeni bafethu noma imisebenzi engatholakala kalula because baningi abantu abafundile la ngaphandle only to find out imisebenzi abayifundele methu yo apply application yakhe igcina ingabuyanga futhi nakhona mayiphenduliwe angazi noma ngizothi ngoba kusuke kushoda abantu noma kusuke ehamba nedlozi elinjani kwenzakalani yebo leyo nto mina bafethu nami ngiyacabanga abafana abancane kodwa sazobona imbiza kanjani ngoba ayikushubile kurafu njengamanje kangisebenzi bangaze bathi abantu waklowa manje usitufuze lalela hlanganisa ngendlela yabo ungangibuza ukuthi ngenzani ngoba nami ngeke ngize ngikubuze yayizwa leyo nto so nje bafethu siphusheni akunqamanga vele omunye umuntu angathi ehlele ekhaya eshawe stress nimbone phela lapha nithi idlala ama drugs idlala abafana i-stress yabo mina ke sami stress angisise emafutheni ngoba ngibalekela ukuthi gcine ngilengwa yingubo bese nisho lezi zinto zeke ngithanda ukuzisho ngoba anisibuzi ngeimpilo zethu mase ibheda kodwa mayihamba kahle nibuza kuqala ngoba nje ukuthumela labo gogo benu kodwa ngikho ke lapho ke so bafethu kule episode yethu yokuqala nje ngiyajabula ukuthi ngikwazi ukuthi ngiveze ngiyathemba ukuthi mhlawumbe ukuveza kwami ngalendlela engiveze ngayo unemployment ukuthi ungaffecte kanjani bakhona nabanye abasazoqhamuka bayiveze nabo ukuthi kwenzakalani zithini yayizwa leyo nto so njengamanje umunye umuntu angayibuza ukuthi lapha phambi kwami kwenzakalani nami bengazi mhlawumbe ngiyaphiwe isicathulo ukuthi
yabo ngigqoke kodwa bengithi ngiyabhekisisa akuwona size wami yayizwa leyo so ngithanda ukuthi nje kubazali abakhona la ngaphandle noma ngabe umzali osemusha noma osumdala uma wazi ukuthi i-situation obhekene nayo njengamanje akwazi ukuthi usengele umntwana wakhe icathulo mhlawumbe ugqoka isicathulo esidabukile noma ugqoka uphaqa noma iteki esikoleni ngiyacela ukuthi ni like lapha epage-ini lethu niphinde subscribe futhi bazokuphendula uzakwethu sisebenzisana nabo siyahamba kumacebe ekhulu ntshosho uma ngethu Linda Mgodo intombi enhle nibe right balalele emakhaya